Pyetja e parë me hir Zotit Llapashku është që a mundet të drejtohet nga Perëndia një vëlla i rilindur akoma pa pagzuar me frymin e shenjtë? Αδελφέ, λέει ο αδελφός ότι ωραίο το θέμα και καθώς άκουγα λέει μου ερχόταν κάποια ερωτήματα. Δύο ερωτήσεις θα κάνω πάνω στο θέμα. Λέει ένας που δεν έχει βαφτιστεί με πνεύμα Άγιο ακόμα μπορεί να διοικείται από το Θεό? Ναι. Μύρια, θα σου πει την Λουλή. Nuk e kuptoj greqisht, la fare. Οκ. Μπράβο. Όταν ο αναγεννημένος αναγεννιέται με το Πνεύμα το Άγιο. Kur njeriu rilindet me anë të frymës të shenjtë. Γι' αυτό και βλέπουμε πολλούς αδελφούς, ιδιαίτερα όταν έχουν δυνατή αναγέννηση, ότι για λίγο διάστημα περπατάνε άγια. Për këtë arsye shohim njerëz besimtarë, domethënë kur rilindën me forcë, për një periudhë kohore ecin bën një jetë me të vërtetë të shenjtë. Γιατί το χαρακτηριστικό είναι ότι νικάνε την αμαρτία. Sepse karakteristika e tyre është se mposhtin mëkatin. Αλλά δεν μπορεί αυτό να κρατήσει πολύ, γι' αυτό έχουμε ανάγκη το Πνεύμα του Άγιο για να ξαναγεμίσει η μπαταρία μας, να ξαναπάρουμε δύναμη. Por kjo nuk mund të mbaje shumë, për këtë arsye kemi nevojë për frymin e shenjtë që të mbushen bataritë prapë thot. Έτσι. Μπορεί όμως ένας άνθρωπος πράγματι για λίγο διάστημα, γιατί όσοι το έχουμε δει αυτό στη ζωή μας, ότι για κάποιο διάστημα κάποιοι αδελφοί περπάτησαν άγια. Shohim dhe kemi parë, domethënë, për ato që rilinden, ku ato njerëz për një farë periudhë kohore ecin me të vërtetë në një jetë të shenjtë. Αλλά μετά χρειαζόμαστε το Πνεύμα του Άγιο, δεν μπορούμε να σταθούμε μες στον χρόνο. Por gjatë periudhës kohore na është e nevojshme të kemi frymën e shenjtë sepse nuk mund të qëndrojmë. Είδατε οι 10 παρθένες, όλων οι λαμπάδες αναγόσμηναν. Sikur i pam 10 virgjëresha thot, të gjitha vet llampat e tyre vazhduan të shuheshin. Αυτές όμως που είχαν το περίσσευμα βάλανε και ξαναπήρε μπροστά η λάμπα τους. Por ato që kishin vaj rezervë i mbushën dhe mori përsëri flak llampat e Ο tyre. αναγεννημένος δεν έχει περίσσευμα να βάλει. Kurse njeriu i rilindur nuk ka teprica që të mbush llampën. Έτσι, μπορεί λοιπόν για κάποιο διάστημα να περπατάει όντως άγια ο αναγεννημένος. Për një periudhë kohore mund të ecë me të vërtetë në shetëri. Γιατί όπως είπαμε η αναγέννηση γίνεται με το Πνεύμα του Άγιο και το Λόγο του Θεού. Sepse sikur tham se fryma e rilindja bëhet me anë të frymës të shenjtë dhe të fjalës të Perëndisë. Amin. Amin. Lavdi Zotit. Pa dashur të marko me hir të Perëndisë Llapashku, edhe dëgjuam një profeci në Kish javën e kaluar që Zoti drejtohej me emrin Bi e Sionit. Çfarë kuptimi ka? Πριν μια εβδομάδα ακούσαμε μια προφητεία στην εκκλησία που ο Κύριος απευθυνόταν στην εκκλησία ως θυγατέρ της Σιών. Τι σημαίνει αυτό? Θυγατέρα της Σιών. Ναι, εμείς όλοι είμαστε οι νύμφοι του Κυρίου. Η Σιών είναι η εκκλησία. Ναι, η εκκλησία έχει πολλές εκκλησίες, θυγατέρα της εκκλησίας. Έτσι, από μια εκκλησία γεννιέται μια άλλη εκκλησία. Ναι. Bi e Sionit, bi është kisha, thot. Sioni është kisha, dhe kisha janë shumë kisha, dhe ne jemi nusja e Krishtit. Pra, i drejtohet Perëndia kishës të tij me fjalën Bi e Sionit. Είναι λοιπόν η νύφη του Κυρίου μας, είναι και η θυγατέρα. Είμαστε ιοί του και θυγατέρες του πάλι είμαστε. Pra nusja e Krishtit është kisha ku jemi bi dhe bija të Perëndisë. Χωρίς να έχει γίνει ο γάμος, ο Ιωάννης τη λέει ήδη εκλεκτή κυρία, γιατί είμαστε του Κυρίου η κυρία. Pa u bërë dasma akoma, Gjoni e quan zonjë e zgjedhur. Kishën e Krishtit. Δηλαδή μπορεί να είμαστε αραγωνιασμένοι, αλλά είμαστε η κυρία του Κυρίου. Mund të jemi të fejuar me Krishtin,
por jemi i zonja e zgjedhur e Zotit. Γι' αυτό ο Ιωάννης απευθύνεται λέει προς την εκλεκτή κυρία, την οποία αγαπώ εγώ και όσοι αγαπάνε την αλήθεια. Për këtë arsye Gjoni thot i drejtohet kishës së Krishtit si si zonjë e zgjedhur asaj dhe gjithë ato që duan të vërtetën. Amin. Kapitulli 22 zbulesa. Kapa vita Apokalipsi, Rreshti 2. το δεύτερο εδάφιο. Në mes të sheshit të qytetit këtej dhe andej lumit ishte druri i jetës që jep 12 fruta dhe që nxjerr frytin e saj në çdo muaj dhe gjethet e drurit janë për shpëtimin e kombeve. Pyetja është, atje lart në qiell do jemi me trup të paprishëm dhe të pavdekshëm. Askush nuk do të smuret. Për cilën arsye thotë tu do jetë për shërimin e kombeve? Για ποιο λόγο εκεί λέει τα φύλλα των δέντρων θα είναι για την ιατριά των λαών, των εθνών, ενώ εκεί θα είμαστε με το σώμα το άφθαρτο που δεν θα έχει, που δεν θα πονάει και θα αρρωσταίνει. Τώρα έτσι όπως το λέει πάει να πει ότι θα εξακολουθούμε να παίρνουμε ζωή από τον Κύριο, γιατί πώς θα είμαστε άφθαρτοι? Θα εξακολουθούμε να παίρνουμε τη ζωή από τον Κύριο. Ο Κύριος μας δίνει ζωή και τα πάντα. Kështu, sikur e thot këtu, do të thot se ne do të vazhdojmë të marrim forcë nga Zoti, sepse si do të ripërtërihet trupi jonë atje në qiell. Τώρα αυτά είναι μυστήρια, δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε κιόλα. Tani këto janë mistere, thot dhe nuk mund t'i shpjegojmë edhe saktë. Να πάμε εκεί θα τα δούμε, θα είναι πολύ ωραία πιστεύω. Besoj se do të jetë shumë bukur kur të shkojmë atje dhe t'i shohim. Απλά το αποδεχόμαστε όπως το λέει. Thjesht e pranojmë sikur e thot. Για να το λέει έτσι, έτσι είναι. Derisa thot kështu, kështu do të jetë. Δηλαδή, τα φύλλα του κάνει ένα καρπό κάθε μήνα, λέει, 12 καρπούς θα κάνει, και τα φύλλα του δέντρου είναι η θεραπεία των εθνών, δηλαδή δεν θα πεθαίνει πλέον κανένας, θα θεραπεύονται από αυτό το δέντρο. Το δέντρο σίγουρα είναι ο Χριστός, έτσι, η ζωή. Tani, pema thot jep frut çdo muaj, 12 frute në vit, thot dhe gjethet janë për shërimin e kombeve. Pema sigurisht që është Krishti, thot, dhe do të marrim shërim prej tij gjithmonë. Τώρα έτσι το περιγράφει ότι από τον Χριστό θα παίρνουμε τη ζωή, έτσι δεν είναι το δέντρο της ζωής ο Χριστός μας. Kështu e përshkruan se nga pema do të marrim jetë. Pra Krishti nuk është jeta. Το ξύλο του παραδείσου. Druri i jetës. Θυμάσαι στη Γέννηση, ο Χριστός μας ήταν αυτός. Druri i jetës, druri i jetës, sikur e thot Toni. Sikur e thot edhe tek Zanafilla, druri i jetës, pema i jetës. Αλλά ο Κύριος δεν μας άφησε να φάμε σαν άνθρωποι, γιατί αν τρώγαμε θα ζούσαμε αιώνια αλλά αμαρτωλοί και θα πηγαίναμε όλοι στην κόλαση. Por Zoti nuk na lejoi atje tek Zanafilla që të ham nga fruti i kësaj peme, domethënë të jetës, sepse po të hanim do të mbeteshim në katar gjithë jetën. Γι' αυτό αν θα δείτε έβαλε τα χερουβίμ και τη ροφέα τη φλογίνη να φυλάνε την οδόν του ξύλου της ζωής. Sepse sikur e shohim, dhe vuri kerubin dhe serafin për të ruajtur që të mos shkojë njeriu të hajë nga pema e jetës. Amin. Ungjilli sipas Gjonit kapitulli 20. Το κάπα κατά Ιωάννη αδελφέ Αντώνη, παρακαλώ, το κάπα, το 20 κεφάλαιο, Vargu 6-7. το 6 και το 7. Arriti dhe Simon Pietri që po e ndiqte, hyri në varë dhe pa pëlhurat prej liri që ishin për tokë. Dhe rizën që e vënë mbi kokën e Jezusit, ajo nuk ishte bashkë me pëlhurat, por ishte palosur në një vend veç. Pyetja është, pse riza ishte palosur ndërsa pëlhurat ishin për tokë? Η ερώτηση εδώ, αδελφέ Αντώνη, σε αυτά τα δύο εδάφια είναι που δεν ξέρω να το πω ελληνικά. Το ένα ήταν διπλωμένο και το άλλο ήταν πεσμένο. Ναι. Εδώ πέρα μιλάει για τα ενδύματα που είχε ο Κυριός μας στα σάβανα. Σωστά. Τα σάβανα ήταν πεσμένα, Τώρα το η ρίζα ήταν διπλωμένη. Θα το εξηγήσουμε τώρα. Ναι, δεν τα σπίγω έμφατα.
Εδώ πέρα λοιπόν λέει το εδάφιο, για να καταλάβουν και όσοι δεν το καταλάβανε, το εδάφιο λέει ότι έρχεται ο Πέτρος και είδε τα σάβανα να είναι κάτω στη γη και το σουδάριο τυλιγμένο σε ένα χώρο δίπλα τυλιγμένο. Mhm. Έτσι. Τα σάβανα ήταν όλα τα ρούχα που φορούσε ο νεκρός. Pëlhurat ishin gjitha rrobat që ishte mbështjell trupit vdekurit. Στα οποία αυτά οι Εβραίοι βάζανε και διάφορα για να το συντηρήσουν το σώμα να μην βρωμίσει, βάζανε διάφορα υλικά εκεί, αρώματα όπως τα περιγράφει, τα οποία όμως αυτά κολλάγανε και γινότανε ένα δηλαδή με τα ρούχα και το σώμα. Hebrejt thot me këto pëlhura që vishnin trupin e të vdekurit, shkonin dhe hidhnin aroma të ndryshme, të cilat bëshin pëlhurat një me trupin e njeriut. Δηλαδή αν ασθενόταν νεκρό και προσπαθούσε να του βγάλεις τα ρούχα, δεν βγαίνανε πια, έπρεπε να τα κόψεις με ψαλίδι για να βγούνε, γιατί αυτά γινόταν ένα όλα μαζί. Do më thënë, po të ringjallej një i vdekur, nuk mund të ecte nga ajo pëlhur që ishte mbështjell me të, për arsye se ishte bërë një me trupin e njeriut, pra duhej prej ajo që të mund të ecte. Το σουδάριο τώρα ήταν ένα κίτρινο πανί που έβαζαν εδώ έτσι στο πρόσωπο, καλύπτανε το κεφάλι. Kurse riza ishte një pëlhur ose një beze e verë, thot, venin për të mbështjellur fytyrën dhe kokën. Τώρα, γιατί το σουδάριο ήταν τυλιγμένο? Tani përse riza ishte e palosur? Ο Κύριος μας δεν ασχολήθηκε όταν αναστήθηκε με τα παλιά του ρούχα. Zoti jon kur u ringjall nuk u muar me rrobat e vjetra. Δηλαδή εμείς την ώρα που θα μεταμορφωθούμε και θα φύγει το σώμα μας για τον ουρανό, δεν θα κάτσουμε να διπλώσουμε τα ρούχα μας. Do më thënë, ne kur të ringjallemi dhe do të ikim për në qiell, nuk do të merremi me rregullimin e rrobave dhe të plaçkave. Δεν λέει γραφή πήραν το άφθαρτο σώμα και πιάσανε μετά τα ρούχα τους και τα διπλώσανε. Nuk na thot shkrimi se morën trupin e paprishëm dhe pastaj palosan dhe rregulluan rrobat që kishin. Δεν ξανασχολούμαστε με αυτά τα φτωχά πια τα ρούχα. Pra nuk merremi me ato gjëra të varfra rrobat që kishin. Γιατί αν λέει και ενδυθέντες τώρα αυτό το νέο σώμα, δεν θέλουμε να βρεθεί γυμνή. Έτσι λέει στο 5ο κεφάλαιο Β' Κορινθίους. Sepse thot te kapitulli 5 i Korintasve 2, edhe pse të ringjallur, do të jemi përsëri të veshur. Γιατί όμως να είναι το ένα τυλιγμένο όπως λες και τα άλλα να μην είναι? Por tani pyetja është, pse njëra të jetë e palosur dhe tjetra jo? Τώρα υπάρχει μια ερμηνεία ότι ο Κύριος μας σηκώθηκε σιγά σιγά, ήρεμα, έβγαλε το σουδάριο, το τύλιξε και έφυγε ήσυχα. Tani disa thonë se Zoti jon u ngrit avash, e hoqi rizën që kishte në krye, palosi, dal nga dala dhe pastaj iku. Εδώ εγώ έχω μια γνώμη την οποία θα σας τη δώσω και θα καταλάβετε, πιστεύω ότι είναι σωστή. Tani unë thot këtu kam një mendim për ta shprehur dhe besoj se do të kuptoni se është i saktë mendimi. Όταν ο Κύριος μας μπήκε στο μνημείο τη δεύτερη μέρα, Kur Zoti jon hyri në varr, ditën e dytë, πήγαν οι Φαρισαίοι και είπαν στον Πιλάτο ότι εκείνος ο πλάνος είπε vajtën tek Pilati dhe i thanë se ai mashtruesi ka thënë ότι την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. se të tretën ditë do të ringjallet. Λέει να πάτε, έχετε φύλακες να φυλάξετε το μνημείο. Dhe thot Pilati, shkoni thot, merr një roje, të keni roje dhe veni për t'i ruajtur varrin. Και πήγαν οι φύλακες. Dhe kështu vajtën rojet. Οι φύλακες όταν πάνε να παραλάβουν τη σκοπιά ελέγχουν αν είναι όλα σωστά. Kur rojet shkojnë për të marrë shërbimin e tyre, kontrollojnë vendin nëse është gjithçka në rregull. Όταν δηλαδή είμαστε στο στρατό και πηγαίναμε και αλλάζαμε το σκοπό, Kur ishim në ushtri, thot, kur bënim shërbimin, kur ndërroshim rojet, κοιτάζαμε αν είναι όλες οι σφαίρες μέσα στην θήκη, shikonim nëse ishin gjithë plumbat në karikatoren e tyre,
Δεν πηγαίναμε δηλαδή και έπρεπε να παραλάβουμε και να είμαστε σίγουροι αυτό που παραλάβαμε. Do më thënë, duhej të merrnim në dorëzim atë që ishte sigur, do më thënë, nga dorëzuesi. Γιατί αν έπαιρνε αισθητή και λείπαν οι σφαίρες, Se po të merrnin dorëzim karikatorët dhe mos kishin plumbën të, την άλλη μέρα το πρωί θα σου λέγανε πού είναι οι σφαίρες. pastaj turni tjetër që do të merrte shërbimin do të na kërkonte fishekët. Σκεφτείτε τώρα ότι αυτοί που πήγανε για να δούνε το Χριστό και να τον φυλάξουν οι φυλακές. Mendoni tani se rojet që shkuan për të ruajtur varrin atje, Έχει περάσει ήδη 1,5 μέρα από τότε που έχει πεθάνει ο Κύριος. ka kaluar të paktën një ditë e gjysmë nga momenti që kishte vdekur Krishti. Δεν ξέρουν αυτοί αν έχουν αλλάξει το πρόσωπο του Χριστού με κανένα άλλο νεκρό, το ξέρουνε. Dhe ato nuk e dinë nëse kanë ndërruar Krishtin me një tjetër person. Nuk e dinë. Έχει περάσει 1,5 μέρα περίπου. Ka kaluar një ditë e gjysmë pak a shumë. Γιατί είπε την τρίτη μέρα θα αναισθηθώ. Οπότε αυτοί πήγανε τη δεύτερη μέρα για να δούνε οι φύλακες για να φυλάξουν το μνημείο. Krishti kishte thënë të tretën ditë do të ringjallem dhe ato ditën e dytë shkuan për të ruajtur varrin. Το πιο πιθανό είναι ότι αυτός ο φύλακας που πήγε για να φυλάξει το σώμα του Κυρίου μας, Më e mundshme është që ai përgjegjës i skuadrës që shkoi për të ruajtur varrin, έπρεπε να βεβαιωθεί ότι αυτός είναι ο Χριστός. duhet ta vërtetonte se brenda është Krishti. Να μην του έχουν ένα άλλο πτώμα εκεί. Të mos kishin vend ndonjë tjetër kufom. Οπότε το σουδάριο αυτό που ήταν στο κεφάλι κάλυπτε το πρόσωπο και δεν ήξερες αν είναι ο Ιησούς. Atëherë riza e mbulonte kryet e tij dhe nuk mund ta shifte nëse ishte Krishti apo jo. Οι πιθανότητες λοιπόν είναι ότι αυτός ο άνθρωπος, ο φύλακας που πήγε, για να σιγουρευτεί ότι είναι ο Κύριος, ξετύλιξε σιγά σιγά το σουδάριο. Gjëja më mundshme këtu është se ajo roje që shkoi për të parë nëse është Krishti apo jo, e hoqi rizën nga kryet e tij, Είδε το πρόσωπο ότι είναι ο Ιησούς, e pa fytyrën se ishte Krishti, αλλά μετά δεν τον ενδιέφερε αυτό, να το ξανάβαλε. dhe pastaj nuk u interesua ai me që ta vente përsëri aty ku ishte. Και όπως έτσι το ξετύλιγε, το άφησε τυλιγμένο. Dhe sikur e hoqi nga kryet e tij, δηλαδή το άφησε κάτω μου λες. Ναι, δηλαδή όπως το έβγαζε έτσι, σκεφτείτε ότι είναι τυλιγμένο το κεφάλι. Ναι. Όπως λοιπόν το έβγαζε φαίνεται, το άφησε εκεί σε ένα μέρος και το ξανάβαλε στο κεφάλι του, αφού σιγουρεύτηκε ότι είναι ο Ιησούς. Pra pasi u sigurua se ishte Jezusi, si që i zgjodhi ashtu, sikur e largoi nga kryet e tij, domethënë e la aty në anë. Κατά τη γνώμη μου, κάτι τέτοιο πρέπει να έχει γίνει. Mendoj se diçka e tillë është bërë. Ότι τα σάβανα βρέθηκαν ακίνητα εκεί που ήταν το σώμα του Ιησού, Kurse për pëlhurën që ishte në vendin ku ishte trupi i Jezusit, σημαίνει ότι βγήκε τώρα ο Κύριος μέσα από τα σάβανα αυτά που όπως είπαμε ήταν κολλημένα πια πάνω στο σώμα του. kjo do të thotë se doli Krishti, pra u ringjall dhe doli nga pëlhurat që ishte në te, Πήρε ο Κύριος το αναστάσιμο σώμα, το οποίο θα πάρουμε κι εμείς, mori Zoti trupin e ringjallur të cilin do ta marrim edhe ne, και βγήκε, έφυγε. dhe doli dhe iku. Δεν λέει ότι ήταν κομμένα. Πώς βγήκε από μέσα το σώμα? Nuk thot se pëlhurat ishin të prera që të dilte trupi prej tyre. Το άφθαρτο σώμα είδαμε ότι έμπαινε μέσα με κλεισμένες πόρτες. Tham për trupin e paprishëm se hynte në ambientet dhe me dyrë dhe drejtaret mbyllura. Έτσι δεν έκανε που ήταν με αυτές κλεισμένες πόρτες και έμπαινε μέσα ο Κύριος και έλεγε ειρήνη μη. Kështu nuk hyri tek dishepujt me dyrë dhe drejtaret mbyllura dhe u paraqit para tyre duke thënë paqja me ju. Έτσι λοιπόν βγήκε το άφθαρτο σώμα, γιατί δεν το εμποδίζανε τα σάβανα, βγήκε από μέσα, τα άφησε όπως ήταν εκεί και έφυγε. Kështu pra i la pëlhurat dhe doli prej tyre, i la ashtu sikur ishin. Έτσι νομίζω ότι έγινε, γιατί και εμείς
όταν θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, δεν θα ασχοληθούμε εμείς με τα ρούχα μας, ασχοληθεί κανείς με τα ρούχα που φόραγε, ακόμα και αν ήταν αγορασμένα από τον καλύτερο μόδιστρο. Σιγά μην μας ενδιαφέρει. Kështu besoj se është bërë, dhe kështu edhe ne, kur të marrim trupin e ringjalljes, nuk do të merremi me rrobat, edhe nëse do të ishin rrobat më të shtrenjta dhe më të bukura që mund të ketë dikun. Αφού θα επενδυθούμε τώρα το σώμα αυτό, θα επενδυθούμε το νέο σώμα το άφθαρτο. Ky trup thot, kur të ringjallet do të vishit me trupin e ringjallur. Και να διαβάσω το εδάφιο, όταν θα ενδυθούμε αυτό, δεν θέλουμε να βρεθεί γυμνή. Dhe ta gjej paragrafin dhe ta lexojmë se kur të ringjallemi, nuk do të jemi të zhveshur. Αν θυμάμαι καλά, το λέει στο 5ο κεφάλαιο Β' Κορινθίους. Nëse më kujtohet mirë, është në kapitullin e 5 të Korintasve 2. Για διαβάστε από το 1 μέχρι 5ο κεφάλαιο, από το 1 μέχρι το 5. Nga 1 deri tek 5. Ne e dim në fakt se në qoftë se kjo çadër me banimi ynë toksor prishet, ne kemi një godin nga Perëndia, një banesë të përjetshme në qej që nuk është bërë nga dorë njeriu, sepse në këtë çadër ne pësherëtim duke dëshpëruar fort të vishemi me banesën tonë qellore, nëse do të gjendemi të veshur dhe jo të zhveshur, sepse ne që jemi në këtë çadër pësherëtim duke qenë të rënduar, dhe për këtë arsye nuk duam pra të na zhveshin, por të na veshin që ç'është e vdekshme të përpjet nga jeta. Amin. Βλέπετε τι λέει τώρα εδώ στο 3 εδάφιο. Όταν λοιπόν, αν και μόλις θα ντυθούμε αυτό το σώμα, Sikur thot tu tek paragrafi i 3, pra, sapo të zhvishemi nga ky trup, δεν θα βρεθούμε γυμνοί. nuk do të jemi të zhveshur me trupin e ringjallur. Οπότε γιατί να ασχοληθούμε με τα παλιά μας ρούχα, να τα φυλάξουμε, να τα δώσουμε στον παλιατζή. Atëherë pse të merremi me rrobat që kishim përpara të vjetrat? Ti çojmë tek çish i thënë palaxhiu to, Dionis. I që merret me rroba, në shitë rroba. Me rrobat vjetra. Τι θα τα κάνουμε. Πιστεύω ότι ο Κύριος μας δεν ασχολήθηκε καθόλου, βγήκε με το άφθαρτο σώμα έξω και έφυγε. Pra besoj se Zoti nuk u mora as pak me rrobat e tjera, doli nga rrobat që ishte dhe iku. Αμήν.